Ардактуу көрүүчүлөр, Манас ТВ-ны көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда кайрадан дин жана жашоо бериси, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрөрмандар, барыңыздарга маалым болгондой эле, биз Мехмет Акиф Эрсой дегенде эле ошол Түркиянын улуттук гимнин жана ошону менен бирге Кур'ан-ы Каримдин ыр түрүндө, ыр форматында тафсир кылгандыгы акылыбызга келет. Бирок Мехмет Акиф Эрсой буну менен эле калбаган, башка бир дагы чыгармаларында, өзүнүн көз караштарында, эмгектеринде башка дагы көптөгөн баалуу нерселери бар. Бүгүн бизге ошол Мехмет Акиф Эрсойдун эмгектерин, чыгармаларын таанытайын деп бизге Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетиндеги диндерди таануу бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Манас университетинин ректорунун кеңешчиси профессор доктор Кемал Полот агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Кош булдук, чок тешеккүр эдим. Котормочулук кызматта Манас университетинин теология факультетинде кенже илимий кызматкер Жагызгүл Жолуалиева эжеке доктор, сиз да кош келипсиз, саламатсызбы? Кош болдук. Агай, айткандай эле ошол бүгүн биз Мехмет Акиф Эрсойду сүйлөшөйлү деп атабыз. Эми ага чейин айта турган болсок, сиз кыргыз элине кыргыздарды тааныткан адамсыз бир эле ошол бизге өзүңүздүн ошол бир нече эмгектериңизде, макалаларыңызда, илимий иштериңизде кыргыз элинин ишенимдери, каада салты, үрп адаты, тарыхы, маданияты боюнча кыргыз элине тааныттыңыз. Ошону менен бирге эле ушул эле маалыматты биздин боордош түрк элинде, албетте түрк тилинде, башка тилдерде ошого таанытып чоң эмгегиңиз бар. Биздин эл аны билет, сезет. Бул бир. Ал эми экинчиден ошол Түркия тарыхында, түрк элинин, боордош түрк элинин тарыхында дагы маанилүү бир ролду ойногон Мехмет Акиф Эрсой. Албетте программанын башында айткандай эле биз азыркы Түркиянын улуттук же болбосо мамлекеттик гимндин автору катарында билебиз. Анан ошол тафсир жазгандыгы менен дагы бизге маанилүү да. Анан бизге ошол кыргыз жаштарына, деги эле азыркы түрк элдерине, мусулман жаштарга ошо Мехмет Акиф Эрсойдун чыгармалары, эмгектери, анын бизге айткан насааттары, азыркы күндө эмнелерди алышыбыз керек деген бир сөздөрүн айтып берсеңиз агай. Анан биринчи эле суроо ошол дагы бир жолу, албетте Мехмет Акиф Эрсойду тааныйбыз, ошентсе дагы биздин көрөрмандар үчүн Мехмет Акиф Эрсой ким, кайда төрөлгөн, эмне кесипте эле ошодон баштап берсеңиз агай. Çok teşekkür ederim. Sözlerime başlarken bütün izleyenlerimizi hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u tanıtacağız ve Mehmet Akif Ersoy'un din algısını, din anlayışını anlatmaya çalışacağız. Neden Mehmet Akif Ersoy'un din anlayışını konu ediniyoruz? Çünkü Mehmet Akif Ersoy zamanında bu sıkıntıları çekmiş, dini doğru anlatma, dini doğru yaşatmayı dert edinmiş. Mehmet Akif Ersoy'un günümüze söyleyeceği çok şey var. O yüzden bu konuyu seçtik. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göçen Emine Şerif Hanım, babası da Kosovalı ama Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat eden Türk bir şair. Hem şairdir, hem veteriner hekimdir, hem öğretmen, hem de iyi bir siyasetçidir. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin, siz de söylediniz, İstiklal Marşı'nın yazarıdır ki çok manidar bir söz söylemiştir. Allah bir daha Türk milletine İstiklal Marşı yazdırmaz. Yani bir daha böyle çetin bir savaşa girmeyelim. Allah milletimizi savaştan korusun demiştir. İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair olarak bilinir kendisi. Kendisinin sizin bahsettiğiniz gibi mesela bizim gençken başucu kitabımız olan Safahat adlı bir kitabı var ki rahmetli Emin Işık hocamız derdi ki bir Müslüman Türk evladına Safahat dini kitap olarak yeter. Safahat'ı okusa, anlasa onun içinde din vardır, milli şuur vardır, ahlak vardır, edep vardır. Ona yeter demişti ki Safahat kitabının yazarıdır. Ayrıca Çanakkale Destanı, Bülbül gibi şiirleri vardır.
Kendisi Sırat-ı Müstakim ve Sebilur Reşat dergilerinin birinci yazarlığını yapmıştır. Bir de birinci mecliste milletvekili olarak, siyasetçi olarak görevini yapmıştır. Алгач ошол эмне үчүн бул Мехмет Акиф Эрсой тууралуу ушундай теманы тандап алганынын баягы негизги себеби ошол бул адамдын өзгөчө динди туура түшүнүүдөгү, ошол эле учурда улуттук баалуулуктарды жеткирүүдөгү түрк элинин өтө чоң орду бар экенин баса белгилеп кетти. Мехмет Акиф Эрсой 1873-тө Стамбулда дүйнөгө келген. Апасы ошол Бухарадан Анадолуга көчүп барган көчмөндөрдүн кызы Эмине Шериф ханым. Атасы болсо негизи Косовода төрөлгөн, бирок ошол Фатих Жами медресесинде, өтө маанилүү медресе, ошол жакта сабак берген мугалим Мехмет Тахир Эфенди болгон. Мехмет Акиф Эрсой ошол эң негизги өзгөчөлүгү Түркиянын улуттук гимнин Истиклал маршы деп коебуз, жазган. Ошол улуттук гимндин автору болуп саналат. Жана негизинен ошол Мехмет Акиф Эрсойдун өтө маанилүү сөзү бар экен. Бир дагы ошол улуттук гимн жазбайлы. Алла Таала ошо кайрадан ошондой кыйын согушту бизге бербесин. Согуштан элибиз согушта дагы согушу баягы зарылчылыгы болбосун. Себеп дегенде ошол улуттук гимнди жазуунун дагы эң негизги мотиви ошол кутулуу согушуна катышкандыктан, ошол баягы түрк элине дем берүү үчүн жазылган. Биз муну билебиз тарыхтан. Ошол эле учурда Булбул же болбосо эң негизги баягы ыр жыйнагы бар. Бул түрк жаштары, түрк элинин өтө жакшы көрүп окуган Сафахат ыр жыйнагы, жана ошол агайыбыздын дагы абдан жакшы сөз айтты. Бир белгилүү алымдын сөзүн жеткирди. Бул ошол бир түрк мусулман адам үчүн Сафахат жетиштүү, мындайча айтканда. Себеп дегенде Сафахатта ошо өтө маанилүү диний дагы маалыматтар камтылган. Албетте Мехмет Акиф Эрсой өтө көп кырдуу экен. Өзүңүз айткандай, бир медреседе, ошол учурдагы диний окуу жайда билим алган, дин тараптан алым, ошол эле мезгилде ветеринар дейли, акын, Түркиянын улуттук гимнин жазган, ошол эле мезгилде жазуучу, жанакы Сабилur Reşat деген биринчи журналдарга алгачкы жазуулар жазган. Анан ошо Түркиянын улуттук кеңеши же улуттук мажлисинин дагы биринчи депутаттыгы дагы болгон. Өтө көп кырдуу талант экен. Албетте ушул нерсени айтканыңыздан кийин дагы эмне үчүн Мехмет Акиф Эрсойду тандаганыбыздын да себеби да чыгып калып атат натыйжада. Анан сиз айтып өттүңүз ошо Сафахат депчи, мен дагы эсиме келип кетти агай. Мен дагы ошо биринчи курска алгачкы келгенде түркчө диний тексттер деген сабакта биз ошо Сафахаттан ырларды окуп жаттадык эле. Азыр сиз айтсаңыз дагы эсиме келип атат. Балким эстесем аны дагы айтам. Анан бүгүн бизге эми албетте Мехмет Акиф Эрсой өзүнүн ошол чыгармаларында ырдарды жаз дедиңиз, Сафахат, түрк жаштары, ушуларда ошол ырларынын мазмуну кандай, эмнелерге басым жазган, тематикасы кандай, ошодон айтып берсеңиз. Şimdi ben ona geçmeden bir şey eklemek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy sancılı bir dönemin, problemlerin yoğun olduğu, kargaşanın, tartışmanın, talaş tartışın bol olduğu bir dönemde yetişmiş şairdir. O yüzden onun şiirlerinde bu sıkıntılı ruh halini görürsünüz. Mazhar Osman Akif'in şairliğini anlatırken diyor ki, Akif şiirle vaaz eden bir muttaki, Allah'a layıkıyla kulluk eden, Allah'tan korkan bir
gerçek Müslümandı, bir ahlakçıydı. Şiirlerinde dinsizliğe, kaba softalığa, sofuluğa, taassuba ve cehalete, riyakarlığa karşı cihat açmıştır, mücadele etmiştir. Yani Akif bu tür dini anlayışlara karşı kendisi cihat ederek Akif'in derdi doğru bir din anlayışını toplumda tesis etmekti. Bunu eklersek sevinirim. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, Мехмет Акиф Эрсой ошо ырлары аркылуу динге чакырган, мындайча айтканда, дааватчы. Ошол эле учурда адамдарды адеп ахлактуулукка чакырган улуу ойчул десек болот. Улуу, мындайча айтканда, жол башчы десек болот. Жана ал жашагандор өтө кыйын талаш тартыш, бир жагынан согуш, өтө чоң маселелер болгон. Мисалы, өзгөчө диний түшүнүктөрдөгү туура эмес нерселери, туура эмес диний түшүнүктөр болгон учур. Мисалы, өтө ашынган фанатизм бир жагынан болсо атеизм сыяктуу, коммунизм сыяктуу, биз билебиз, өтө кыйын абалда ошол өзүнүн ырларын жазгандыктан, ырларын окуганыбызда ошол доорду кадимкидей сезсек болот деп айтты. Мындайча айтканда, ырларына ошол доорду дагы, ошол окуяларды дагы чагылдырган. Şimdi sorunuzun cevabına gelecek olursak, Akif'in şiirlerinde hangi konular ön plana çıkmıştır? Şimdi Safahat'a baktığımız zaman, mesela İstiklal Marşı'na baktığımız zaman özellikle milli mücadelenin ana unsurlarını, temel direklerini görürüz. Bunlar nelerdir? Din, bir millet için olmazsa olmaz temel meseleler. Birisi dindir, birisi devlettir, birisi vatan, birisi de millettir. Akif'in şiirlerinde, eserlerinde bu 4 temel üzerine çok konuşur, çok güzel şeyler söyler. Akif deyince aslında 2 kelime akla gelir Ulanbek Bey. Birisi din, birisi de gerçek. Çünkü din insanı dünyada huzurlu ve mutlu edecek, ahirette de cennete götürecek gerçek bir olgudur. Akif de bütün problemleri korkusuz, çekinmeden böyle insanın yüzüne söyleyerek gerçek dile getiren gerçek bir şairdir. Aslında Akif'in çok tartışılan meselesi Akif'in dine bakışıdır. Dinle çok iştigal etmiştir ama dine bakışı tartışılan bir konudur. O dönemde Akif'i anlamayan insanlar Akif'in din anlayışını eleştirmişlerdir. Halbuki Akif'in tek derdi vardı, toplumda doğru din algısını oturtmak. Dini doğru anlatmak, doğru öğretmek. Çünkü gerçekten şöyle, ben dinler tarihçisiyim, hep söylerim. Doğru bir dini, hak bir dini seçmek ne kadar önemliyse, seçtiğimiz dini doğru anlayıp doğru yaşamak da en az önemlidir. Akif'in de derdi zaten buydu. Эгерде ошол улуттук кийимге, Түркиянын улуттук кийимине карап же болбосо ошол эле Сафакаттагы ырларды бир окуп көрө турган болсок, ал жактагы эң негизги тема көрүнүп турат. Бул ошол улуттук иденттүүлүктү сактап калуудагы негизги элементтер. Жана биринчи орунга динди коет. Дин бул, мындайча айтканда, улут катары сакталып калуунун негизги элементи деп эсептейт. Ошондуктан баягы ал убакта ошол эле учурда дин бул адамдарды бактылуулукка жетелей турган бир нерсе, инструмент деп эсептейт. Ошондуктан коркпостон, баягы Мехмет Акиф Эрсойду көбү түшүнгөн эмес, сын пикирге алган, бирок ошого карабастан дин адамды бактылуулукка жеткирет, бирок бул жакта маселе туура диний түшүнүк деген нерсени алып чыкканда, башкача айтканда, эгер динди туура түшүнсөк, бизди адамдарды бактылуулукка, жакшылыкка алып барат деген ойдо болгон.
Агай, өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, буга чейин дагы бизге сабактарда болсун, башка берүүлөрдө да айттыңыз, ар дайым өзүңүз диндер тарыхчысы катары дагы башка толтура ишенимдерди билесиз, ошону айта турган болсок, биз баягы бир толтура диндердин ичинен туура динди канчалык бир маанилүү болсо, ошол туура динди тапкандан кийин дагы ошону туура түшүнүү, максатты түшүнүү дагы канчалык маанилүү депчи. Анан ошол эле Мехмет Акиф Эрсой өзүңүз да баса белгиледиңиз, өткөл доорда, ошол 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында, анан да баса белгилеп кеттиңиз, ошол Акифтин өзүнүн замандаштары сын айткан, критика айткан ага. Бирок анын бир гана мындай дарты бар эле десек, бир гана нерсени ойлогон, бул дин жана чындык, динди туура түшүнүү депчи. Анан ошол жерде айттыңыз, сындады депчи. Ошол Акифтин убагында кандай диний түшүнүктөр бар эле, кандай мындай эмнелерди айткан ошол учурдачы, ошодон да айтып өтүңүзчү. Çok teşekkür ederim. Evet. Akif din konusunda ne kadar, niye bu kadar önem vermiş, niye bu kadar gayret etmiş, niye bu kadar söz söylemiş ve eleştirilmiş. O dönemde hangi din algıları vardı? Akif'in döneminde din anlayışına baktığımız zaman 4 çeşit din anlayışını görüyoruz Ulanbek Bey. Mesela bunlardan birisi, o devirde biliyorsunuz batıya giden, Avrupa'da eğitim gören, Türkiye'ye, Anadolu'ya gelen bazı aydınlar diyorlardı ki din bizi geri bırakıyor, ilerlememize mani oluyor. Bizim dünya ülkeler arasında yer almamız için dinden vazgeçmemiz, dini bırakmamız gerekir diye düşünüyorlardı. Buraya bir virgül koyalım. Diğer bir din anlayışı mesela halkın arasına indiğimizde aydınlar böyle düşünüyor. Halkta da hurafe ve bidatlerle boğulan, böyle hurafe ve bidatlerin çok olduğu, toplumu aydınlatacak, topluma yön verir, dinamizm bir din anlayışı yok. Halkın arasında hurafe ve bidatler yaygın. O hurafe ve bidatleri din sayan insanlar çoktu. Akif buna da karşıydı. Diğer taraftan bazıları da şöyle düşünüyordu. Evet, din gerekli ama dini çağa uydurmak lazım. Dini tekşerip, gözden geçirip çağımıza uydurmak lazım. Bazı kısımlarını öteleyip, bazı kısımlarına da önem vererek çağdaş bir din anlayışını benimsememiz lazım diye düşünüyorlardı. Bir de biliyorsunuz o devirde medreseler vardı. Medreselerde ise böyle nakilcilik, sadece işte sahabelerden rivayet edilen hadisleri aktaran, ezberleten, öğreten, sadece nakilcilikle yetinen, topluma dinle ilgili bir vizyon sunamayan medrese eğitim anlayışı vardı. İşte Akif bunların hepsine karşıydı. Мехмет Акиф Эрсойдун ошол жашаган доорунда 4 ар башкача түрдүү диний түшүнүктөр болгон. Жана Мехмет Акиф Эрсой бардыгына тең каршы чыккан. Биринчиси булардан ошол убакта, мындайча айтканда, ошол убактагы интеллигенция, Европада билим алып келген түрк интеллигенциясы, кээ-бир түрк интеллигенциясынын кээ-бирлери динге каршы чыгышкан. Башкача айтканда, дин бизди артка тартып атат, биз динден баш тартышыбыз керек деген ойду карманышкан. Мындайча айтканда, атеисттик көз карашты таңуулашкан. Экинчиси бул болсо, мисалы, ар кандай ырым-жырымдар менен аралашып кеткен диний түшүнүктөр бар болчу. Кээ-бир ошо эч керексиз, адамды чарчата турган, элди чарчата турган, мисалы, ырым-жырымдар, салт-саналар, бидаттар кошумча кирип кеткен, ошондой диний түшүнүктөр болгон. Үчүнчүсү бул, мисалы, динде реформа, башкача айтканда, динди өзгөртүш керек деген бир топ чыккан. Мисалы, өзүбүзгө керектүүнү алалы, кереги жокту чийип салалы. Мындайча айтканда, түздөн түз динге кийлигишип, динди өзгөртүү керек деген топ. Төртүнчүсү болсо, ал убакта медреселер дагы болгон. Башкача айтканда,
кур жаттоонун негизинде билим берген медреселер болгон. Алар дагы ошолдордун өзгөрүүлөрүнө, динамикасына мындайча айтканда жооп бере албай, ар кандай коомдук маселелерди чече албай калышкан. Жана бир аз катуу, мындайча айтканда динамикасы жок бир диний түшүнүк болгон. Жана башында да айтылып кеткендей, бул 4 түшүнүккө тең каршы чыккан Мехмет Акиф Эрсой жана өзүнүн бир көз карашын билдирген. Ошол көз караш эмне? Ошо 4-төгө кылган эң мындай кызык жери эмнелерди сунуштаган, эмнелерди аткаруубузду айткан себеби сиз айтып аткан 4 нерсе дагы азыр дагы актуалдуу агай. Ошол арадан 100 жыл өтсө дагы чындап эле сиз айткан топтор, ошондой көз караштагылар азыркы биздин заманда дагы бар да. Демек Акиф эмнелерди сунуш кылган? Dedik ya Ulanbek Bey, Akif'in günümüze söyleyeceği sözler var. O yüzden bu konuyu, temayı halkımızın karşısına getirdik. Peki kendisinin din algısı nasıldı ve bunlara nasıl karşı çıkıyordu diye sordunuz. Akif'e göre din geri kalmışlığın sebebi değil, bilakis ilerlemenin, gelişmenin, değişmenin, iyileşmenin motor gücü, lokomotifi ve dinamiğidir. Tam tersini söylüyor. Çünkü Akif'in din anlayışı Kur'an'ın din anlayışıydı. Akif'e göre bütün bunları söylemelerinin sebebi, şu anki din algısına bakarak işte din bize geriye bırakıyor demelerinin sebebi, dini yenileyelim diyenlerin sebebi, bunlar niye böyle düşünüyoruz? Çünkü biz Akif'e göre Kur'an'dan uzaklaşmıştık. Kur'an okumuyorduk, Kur'an'ı çok iyi anlamıyorduk. Kur'an'dan uzak bir din anlayışı olunca böyle eleştirilere maruz kalınıyordu ve din topluma inmiyordu. O yüzden Akif sağlıklı bir din anlayışı olsun diye insanları Kur'an'a çağırmıştır ve demiştir ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diye. Mesela şiirlerinde yine çok güzel şeyler söylüyor. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafeler uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sıkıştırıp araya, onunla çevirdin zavallı dini maskaraya diyor. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına diyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Şunu ekleyeyim sonra çevirelim. Bakın diyor ki Akif bu karşı duranlara. Örneğin 2 günü eşit olan ziyandadır. Hadis-i şerif var. Hiç çalışanla çalışmayan bir olur mu? Allah çalışana verir diyen ayetler var. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diye ayetler var. İlim Çin'de de olsa gidin onu tapın, bulun, getirin diyen hadisler var. Böyle diyen bir din nasıl ilerlemeye, gelişmeye engel olabilir? Sizin bakış açınız yanlış. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Müslümanların da hatası Kur'an'dan uzaklaşmak. Sizin de derdiniz dine düşmanlıktır. Çünkü böyle diyen bir din ilerlemeye engel olmaz. Bizzat ilerlemenin ruhudur, lokomotifidir, dinamiğidir, gücüdür der. Негизи Мехмет Акиф Эрсой ошол туура диний түшүнүктү биз Курандан гана алабыз деп айткан. Куранды жакшы, Куранга кайтуубуз керек деп айткан. Мындайча айтканда, ал убакта кээ бирөөлөр мисалы баягы динге, исламга душман болушкан, душмандык кылышкан, каршы чыгышкан. Баягы Куранды окубай туруп, билбей туруп, силер кантип душмандык кыласыңар деген таризде аларга жооп берип, ошол Курандан илхам алып, мындайча айтканда, исламды бүгүнкү күнгө мындай туура түшүнүшүбүз керек. Жана негизинен ошо Куран адамды артка төртпөйт, керек болсо дейт, коомду адамды артта калуусуна себеп бола албайт эч качан деп, мисалы кээ бир хадистерди, Куран аяттарын дагы далил келтирет. Мисалга алсак, кантип эле дейт да, ушундай бир маанидеги аяттар бар. Мисалы, иштеген менен иштебегендин
бирдей эмес, же болбосо билгендер менен билбегендер бир боло албайт деген сыяктуу ошол маанидеги аяттар бар. Же болбосо эки күнү бири-бирине окшошуп калган мусулман мындайча айтканда көп нерсени жоготуп атат, жоготууга учураптыр. Башкача айтканда прогресске, илимге, билимге үндөгөн хадистер бар. Же болбосо илимди Кытайда болсо да илим алгыла деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Ушул мисалы хадистерди, Куран аяттарын ырга түшүрүп, өзүнүн ошол баягы Куранга кайтууга чакырган, Куранга үндөгөн, dinge, İslam'a ündөгөн. Evet, devam edelim. Şimdi Akif'in din anlayışını yansıtan hususlardan birisi de şudur. Ona göre din evrenseldir. En gelişmiş toplumlar bile bir dine sahiptir, bir din duygusuna sahiptir. Dediler ya hani din bizi geriye bırakıyor ilerlememize. Diyor ki Avrupa'ya gittiniz, baktınız en gelişmiş devletlere bile bakın, onların da bir dini vardır. Onların da bir dini düşüncesi vardır. Şiirinde şöyle diyor. Hangi millettir ki efradında yoktur hissi din? En büyük akvama bir bak, dini her şeyden metin diyor. Büyük devletlerin bile dini her şeyden daha sağlam tuttuğunu söyleyerek o din bizi geri bırakıyor diyenlere cevap vermiştir. Дагы ошо өтө маанилүү ой көз караштарынын бирөөсү ошо дин бул универсалдуу нерсе, универсалдуу баалуулук деп эсептеген. Өзгөчө ошол Мехмет Акиф Эрсой кээ бир ырларында ошол мисалы чоң өнүккөн мамлекеттерге барсаңар дагы ал жакта дагы өтө күчтүү dini var. Misалы, adamları dindar, özünün dini bağlılıkları var. Başkaça aytkanda bir güçlü mamleket, güçlü ulut bolğuңуз келсе, өзүңөрдүн диниңерге бекем болгула деген bir sözdü aytıp turganda. Evet, Akif'e göre hayat denince akla din gelir. Onun için dinsiz, dinden uzak bir hayatın anlamı yoktur. O yüzden Akif der ki, Akif'in idealinde hayat şerefle, şeref imanla, iman ahlakla, ahlak İslam ile, İslam çalışmak, ilerlemek ve fenle mümkündür. Biz Kur'an dini Kur'an'dan alacağız ama onu ilmi metodolojiyle öğreneceğiz. Böyle yaparsak hem ahlaklı bir toplum oluştururuz hem de İslam'ı çok iyi anlar, insanlara anlatırız. Ошол dini, туура dini түшүнүктүү кантип калыптандырабыз дегенде де өтө маанилүү көз карашы бар. Курандан, динди Курандан алабыз, бирок Куранды түшүнүүдө илимий методология колдонушубуз керек. Жана өзгөчө маанилүү анын идеалындагы жашоо мындай деп, мындайча айтканда, мындай формуланы айтып кеткен. Жашоо намыс, жашоодо ар намыстуулук, уяттуулук маанилүү. Уяттуулук жана ар намысты биз ыйман менен алсак болот, ыйман менен намыстуу боло алабыз. Ыймандуу болуш үчүн адеп ахлак маанилүү, адеп ахлак болсо ислам менен, исламдан алабыз адеп ахлакты. Ал эми исламга кантип жетебиз дегенде иштөө, аракет кылуу, талыкпай эмгек кылуу, алдыга жылуу жана илим менен. Илим дегенде дагы фен деп коет, түркчөсү бул табигый илимдер. Мындайча айтканда, баягы айтып кеткендей, Куранды түшүнүүдө ошол табигый илимдердин, табигый так илимдерин да маанилүүлүгүнө basa belgilegen. Daha önce şiirde dedi ya hani sadece mezarlıkta okunmak için inmemiştir. Burası çok önemli. Akif diyor ki, Akif'e göre din ölüler dini değil, ölçüler dinidir. Din ölüler dini değil, ölçüler dinidir. Akif'e göre dinli bir hayat, hayatlı bir din gereklidir. Diyor şiirinde, ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din
diri durmuş, duracak, dipdiri durdukça zemin. Kainat oldukça bu din de dipdiri duracak. Din yaşayanların dinidir. Bizim yine rahmetle anıyoruz. Demin de Emin Işık derdi ki Kur'an yaşayanların kitabıdır. Yaşayanların rehberidir. Dolayısıyla Akif'e göre din ölüler dini değil, ölçüler dinidir. Bunu çok iyi anlamak. Жана өтө таасирдүү дагы Мехмет Акиф Эрсойдун сөздөрү бар деп атат. Дин бул өлгөндөрдүн дини эмес, дин бул өлчөмдөрдүн дини. Анын пикири боюнча, башкача айтканда бул эмнени билдирип атат? Баягы дин мындай жашала тургандай болушу керек. Мындайча айтканда, адамдар жашай ала тургандай диний түшүнүк болушу керек. Башкача айтканда, тирүүлөр күнүмдүк турмушунда жашай турган нерселер, өлчүттөр, өлчөмдөр болушу керек. Ошондо гана баягы дин болуп эсептелинет. Баягы дагы бир ырында айтты го, бир дин мазарда, мүрзөдө гана окулган бир нерсе эмес, жашала турган, адамдар жашай турган бир формада болушу керек деген. Akif'in üzerinde en çok durduğu konulardan birisi de din orta yoldur, din itidaldir. Dinde Akif böyle uçlarda, ifrat ve tefrit dediğimiz uçlardan kesinlikle rahatsız olur Akif. Çünkü din dediğimiz şey orta yoldur, itidaldir, ölçüdür. O yüzden mesela biz de bugün derslerimizde söylüyoruz. Hakikaten ben dinler tarihçisiyim. Tarihe baktığımız zaman bütün dinler orta yolu tarif eder. Ana caddeden gidiş gerek. Böyle sapık yollara, bugün ortaya çıkan dini gibi görünen yanlış, zararlı sektalara, cemaatlere vesaire dalmadan din orta yolu tavsiye eder. Orta yol bir hayat, itidalli dini bir hayatı bize tavsiye eder. Dagı özgöçü Mehmet Akif Ersoy orta жолду кармануунун маанилүүлүгүнө басым жасаган. Башкача айтканда, эгерде бир чоң жол менен, чоң магистраль менен кетүү керек, жана майда чүйдө баягы ашынган топторго кирип кетүүнүн баягы коркунучтуу экенин баса белгилеген. Башкача айтканда, башка диндерде дагы, исламда дагы, башка диндерде дагы ошол ашынган нерселер жок экенин байкасак болот. Башкача айтканда, же болбосо өтө ашынган фанатизм, же болбосо өтө ашынган динсиздик. Бул эки радикалдуу бурчтан, радикалдуулуктан алыс болушубуз керектигин баса белгилеп кеткен. Мехмет Акиф Эрсойдун ошол айттыңыз го, өзү өткөл доордо да ошол Осман дөөлөтү, андан кийин Түркия Республикасынын учурунда, чындап эле дүйнөдө дагы бир өткөл учурда, анан ошол 4 диний көз караш же диний түшүнүктөргө чындап эле өзүңүз айтып өткөндөй эле, исламдын универсалдуу бир дин, динамикасы бар, ошол эле мезгилде илим билимге, акыл эске, ой жүгүртүүгө болгон динамикасын дагы алдыга чыгарып, ошону менен бирге эле ар кандай ырым-жырымдар же болбосо ар кандай риваят, накыл, азыр бизде өзгөчө ошо китептеги матындар деп коет, ошолорго дагы таянбастан, себеби убакыт өттү, заман бар, ошону менен бирге эле Куранга кайтууну, Курандын негизги максатына кайтууну сунуштаганы чындап эле маанилүү. Анан ошол эле мындан 100 жыл мурун кайтып аткан нерсеси азыр дагы, мисалы көрөрмандар дагы, бизде көрүп аткандар дагы буну маанилүү деп эсептесе керек. Анан агай, мындай бир суроо бергим келип жатат сизге. Бул албетте диндин баягы динамикасы, Куран, ошонун эле пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, ошо хадистеринен иштөөгө, эмгек кылууга, илим билим алууга болгон чакырыктарын көрдүк. Анан ошол доордо деле болсо акырында сиз баягы орто жолду айтып өттүңүз го, мына итидал деп, васат, үмматан васатан дегендей. Анан ошол доордо деле мындай адамдын сырткы көз карашына, кийим кечесине караган түшүнүккө Акифтин көз карашы кандай? Бул бир. Экинчиси,
Ошон менен бирге эле баягы адеп ахлактык жактан дагы мисалы ар кандай жаман адаттар ушулар боюнча Акифтин мындайча айтканда көз караштары, бизге айткан кеп кеңештери кандай эле, ошодон да айтып берсеңиз агай. Çok teşekkür ederim. Evet, Akif doğru din algısını topluma öğretmek istediği için tabii üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi de gerçek bir dindarlıkla gösterişe dayalı dindarmış gibi yapanların din anlayışını ayırt etmemizi kesinlikle salik verir. Kesinlikle bunu ayırt etmemizi söyler. Çünkü Akif'e göre gerçek dindar bütün amellerini Allah'ın rızası ve toplumun faydası için yapar. Ama gösterişte dindar olanlar şahsi menfaatlerini ön plana çıkarır. Dini hayatlarına riyayı katarlar. O yüzden Akif hem Müslümanım deyip, dindarım deyip hem de mesela yalan söyleyen, insanları aldatan, komşusunu rahatsız eden, trafikte kargaşa çıkaran gibi insanları eleştirerek şöyle diyor. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Böyle sahte Müslüman gibi görünen insanları görünce Akif bu serzenişte bulunmuştur. Ошол Мехмет Акиф Эрсой чыныгы такыбалык, динdarlığı Аллахка берилгендик менен эл көрсүн үчүн кылынган. Бизде риякар деп коет, рия, башкача айтканда мактануучулук. Мындайча айтканда эки жүздүүлүк менен диндар, чыныгы диндарлыкты, такыбалыкты айырмалоо керек деп айткан. Чыныгы Алла Таалага чыныгы ишенген, жүрөгү менен, чын жүрөгү менен ишенген, такыба мусулмандар алар кылган эткен ишинин бардыгын чын жүрөктөн кылат жана Аллах ыраазычылыгы үчүн кылат. Ал эми эл көрсүн үчүн кылган, сыртында мусулман бирок ички дүйнөсү башкача болгон адамдар жөнүндө ал мынтип айтканда ушул баягы өтө баягы сындаган ошондой мусулмандарды баягы чыныгы мусулманды кайда калган деген ошол ырсаптарындагы окуп кетти го. Баягы бардык мусулмандар өлгөн окшойт, кабырда эле окшойт, чыныгы мусулман калган эмес окшойт деген маанидеги баягы ырын бизге агай окуп берди. Чындап эле мындай угуп отурсаң өтө маанилүү бир көйгөйдү айткандыгын, ошону менен бирге бул үлкөн бир ойчул дагы болгондугун айтса болчудай Акифти. Мисалы айтып атпайбы, баягы мусулмандар каякта деген бир суроону коюп атат да, чындап эле ошону менен бирге өзүнүн ошо сиз айтып аткандай азыр эми өзүм ойлосом дагы бизде азыркы учурда деле бар ошо диний түшүнүктөрдү же диний институттарды же диний ар кандай диний болгон нерселерди колдонуп жеке кызыкчылык үчүн колдонгондор дагы бар да, азыркы учурда деле бар. Бирок ошолорго дагы бир мындайча айтканда эскертүү же биздин ошол азыркы биздин жаштардын угуп аткан элдин ошолорго алданбай ошол эмгек кылуунун, билим алуунун дагы баса белгилендиги чындап эле аябай маанилүү. Анан агай бул башында айтып өттүк го, Мехмет Акиф Эрсойду биз баягы Түркиянын улуттук гимнин жазган автор катары дагы айттык деп, анан өзгөчө өзү дагы ошо Түркиянын биринчи улуттук мажлиси же улуттук ошо парламентине биринчи депутат дагы болуп, мындай мамлекеттик ишмер катары, саясатчы катары дагы бир өзүнүн мындайча өзүнүн жөндөмүн көргөзгөн. Анан ушудан айтып турат да, биздин баягы улуттук биримдик, ынтымак үчүн ошо диндин мисалы диндин орду кандай, ошол боюнча дагы айтып берсеңиz. Evet, adı üstünde milli şair. Dolayısıyla milli konulara da bakışı var. Akif'e göre milli ruhun kaybolması toplumun ölümüdür. Bir toplumun milli ruhunun, milli ahlakının
milli değerlerinin aslında milli ahlakının kaynağı imandır. Dolayısıyla Akif ahlakı dini ahlak, milli ahlak diye ayırmaz. Bir millet kendi ahlakıyla yaşar veya ölür der. Akif'in görüşüne göre Allah Celle Celaluhu milletleri farklı yarattığı insanları değil mi? Tanışansınız, kaynaşasınız, birbirinizi göresiniz diye ve farklı milletler şeklinde yaratmasını Kur'an'a baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu kendi varlığının delilleri sayıyor. Dolayısıyla Akif'e göre İslam milli ruha, milli ahlaka karşı değildir. Peygamber Efendimizin hayatına bakıyoruz. Arap toplumundaki dinin ruhuna uygun örf adetleri almış. Onları İslami bir kisveyle, İslami bir ölçüyle yeniden yeşertmiş, geliştirmiştir. Karşı olanları da bırakmıştır. Ölçü bu olmalıdır. Ve bana göre, ben de şöyle düşünüyorum, iyi bir millet olmadan, millet bilinci olmadan, ümmet bilinci toplumda oturmaz. Önce kendi milletimizi, kendi halkımızı, bakın ırk demiyoruz. Irkla millet çok farklı şeylerdir. Millet kültürel bir birlik. Türk milleti diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın, Türk ahlakını, felsefesini, örf adetini koruyan, yaşatan insanlar Türk milleti. Millet başka bir şeydir, ırk başka bir şeydir. Irk dinde yasaktır biliyorsun. Ama milletin gelenek, görenek, örf adetleri İslam'a uygun olmak kaydıyla asla İslam buna karşı değil. Bilakis farklı milletlerin yaratılması Allah'ın delillerinden. O yüzden Akif de milli ahlaka çok önem veriyor. Dini ve milli diye ayırmaya gerek yok. Çünkü milli ahlakın kaynağı imandır zaten. Bunu iyi belgeler isterim. Mehmet Akif Ersoy dini ahlak жана адеп, dini adep ahlak жана улуттук адеп аhlak деп бөлбөйт. Себеп дегенде улуттук адеп аhlактын негизи булагы бул дин болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда улуттук баалуулуктар, улуттук мисалы исламга каршы келбеген салт сана, баалуулуктары, кээ бир үрп адаттар дагы сакталышы керек деген ойду карманган. Жана ошол өзгөчө ошо улут менен динди эки башка нерсе катары эсептебегенде өтө маанилүү да, бул бир деп атат да. Мындайча айтканда, улуттук ар намыстын, улуттук адептин, адеп ахлактын булагы дин болгондуктан бул экөө бири-бирине мындайча айтканда жуурулушкан нерселер болуп эсептелинет. Баягы динсиз адеп ахлак, динсиз баягы адеп ахлак, динсиз баягы баалуулук болбойт деп атат да. Бардык ошо элдер, улуттар ошо имандан алат деп, имандын натыйжасы деп алгандыктан экөөнү мындай бөлүштүн дагы кереги жок. Жана ошол эле учурда Алла Таала ар түрдүү улут кылып, буну мисалы расизм менен дагы расаларга бөлүү, расизм менен алмаштыруу мүмкүн эмес деп атат. Бул эки башка нерсе. Албетте баягы расасына карап башкаларды басынтуу болбойт. Бирок ошол эле учурда баягы Алла Таала да ар түрдүү улут кылып жараткандыктан адамдарды, жана бул ислам дагы каршы чыкпайт. Ошо ар бир улуттук иденттүүлүгүн сактоосу дагы маанилүү. Жана дагы өтө маанилүү нерсени айтты агай. Бир үммөт болуу үчүн эң алгач бир улут болуу. Улут ынтымагы болбосо, үммөт ынтымагы дагы болбойт деген ойду жеткирди. Akif'e göre din ülkenin parçalanmaması, bölünmemesi için en kuvvetli bağdır. Ulanbek Bey, her zaman söylüyoruz. Din bir milletin şirazesidir. Tarih bir milletin hafızası, dil bir milletin ifadesi, din de bir milletin şirazesidir. Şiraze ne demek? Spiral ciltli defterler var ya, o spiral cilt defter yapraklarını bir arada tutuyor değil mi? Cildi çöktüğünüz zaman yapraklar dağılır gider. İşte din de
bütün ümmeti bir arada tutan, aynı dine inanan, aynı duyguyu yaşayan, aynı Allah'a tapınan, Allah'a kulluk eden ümmet birliği. Din milleti bir arada tutar. Dolayısıyla o baştan dediler ya, din bize zararlı, din bizi geri bırakıyor, bölüyor vesaire. Bütün bunlara kulak asmamak lazım. Toplumu bir arada tutan, ümmet birliğini yaşatan dindir. Din en sağlam bir bağdır diyor. Din bул улут биримдигин сактай турчу бир жип десек болобу, бир мындай Ширазия деп атат, түркчөдө баягы дептерлерди бирлештирген бир спиральга окшогон бир ошо Ширазия деп коет экен. Ушул дин бул мындайча айтканда адамдарды байлап бири-бирине байланыштырып турган, адамдарды ынтымакка чакырып турган өтө маанилүү булак болуп эсептелинет. Жана ушул дин бизди бөлүп жарат, же болбосо дин бизди артта калтырат деген сөздөрдү, мисалы сөздөргө көп маани берген эмес Мехмет Акиф Эрсой. Тескерисинче ошо ынтымакты, улуттук жана үммөттүк ынтымакты сактай турчу дин деп атат. Себеп дегенде эмнеге бардыгы тең, бир Аллага сыйынат, бардыгы тең, бир тарапты карап намаз окуйт деген сыяктуу. Багы бул ынтымакты сактай турган, ынтымак багы улут ынтымагын гана эмес, үммөттүн ынтымагын дагы сактай турган бир нерсе болуп эсептелет, бир элемент болуп эсептелет. Akif'in din anlayışında ümitsizliğe asla yer yoktur. Akif'e göre imanla ümitsizliği bir kalpte aynı anda bulunamaz. Mümin asla ümitsiz olamaz. Allah'tan ümidini kesmez. Bakın diyor ki, yes, ümitsizlik. Yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl, gör bak ne olursun. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Geleceği karanlık görerek, ümitsizliğe kapılarak, depresyona girerek bir Müslüman yaşayamaz. Müslümanım, imanım var diyen insan asla ümitsiz olamaz. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Sıkmayan candan ümit kesilmez denir Anadolu'da. Кайра эле ушул акындын диний түшүнүгүндө үмүтсүздүккө жол берген эмес. Башкача айтканда баягы үмүтсүз бир мусулман болбошу керек. Ар дайым үмүт менен эртеңки күнгө караш керек. Башкача айтканда ошо үмүтсүз бул бир гана шайтан деген хадиске да таянып, ошол өзүнүн ырсаптарына дагы багы ар дайым үмүт менен, башкача айтканда тобокел менен Алладан багы үмүттү үзбөө керек деп аны дагы ошол ырларында чагылдырып кеткен. Dinle Akif deyince şu tevekkül konusuna değinmek lazım. Akif Müslümanların yanlış tevekkül anlayışını kınar. Sen üzerine düşen vazifeni yapma, elinden gelen işi yapma, Allah'a tevekkül et. Yatağından çıkma, Allah'a tevekkül ettim, bana rızık ver. Böyle bir anlayış yok diyor. O yüzden diyor ki, Allah'a dayandım diye sen çıkma yatağından. Manayı tevekkül bu mudur ey gidi nadan diyor. Ecdadını zannetme ki asırlarca uyurdu, nereden bulacaktın o zaman bu güzel yurdu diyor. Ecdat bu yurdun bağımsızlığı için canını feda etmeseydi, o kadar şehit vermeseydik bu yurdu nereden bulacaktın? O yüzden böyle yatağından çıkmadan Allah'a tevekkül ediyorum, benim imanım sağlam, aç kalmam, düşman bana bir şey etmez. Asla böyle bir şey yok. Sen sana düşen vazifeyi yapacaksın, kapını sağlam kilitleyeceksin, sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Kapıyı kilitlemesen, Allah'a tevekkül ettim desen, hırsızlar gelir, her şeyi çalar. O yüzden Akif, Müslümanların, bu tembel, çalışmayan Müslümanların tevekkül anlayışını eleştirir ve gerçek tevekkülün kendi üzerine düşen vazifeyi, Allah'ın sana emrettiği şeyleri yaptıktan sonra Allah'a güvenmek olduğunu söyler.
ошол тобокел маселесинде жатып эле эч нерсе кылбай, өзүнүн ишин аткарбай туруп эле Аллах Тааладан күтүп отурган мусулмандарга өтө мындай критикалаган, жана бир керек болсо ошо ырс саптарында окуп кетти го. Сен ушул өзүңдүн милдеттериңди аткарбай туруп кантип сен Аллахтан үмүт кылып отурасың, наадан, наадан деп айтат. Же болбосо ата бабаларың сен сыяктуу уктап жатып ушул ата журтту сага таап берди деп ойлойсуңбу деген мааниде кийинкиси дагы бул дагы өтө баягы көп айтылып келет, көп эле угуп калабыз. Ушул жакшынакай ата журтту таап бериш үчүн ушул сенин ата бабаң согушкан, жанын берген, кан төккөн, сен дагы ошол өзүңдүн сага берген Алла Таала буйрук кылган вазифаларыңды аткар, андан кийин гана Алла Тааладан үмүт кылып бир нерсени баягы мындайча айтканда бизде тобокел кыл. Бирок эгерде өзүңдүн баягы ишиңди аткарбай эле, же болбосо мисалы үйүңдү бекитпей туруп эле Алла Таала менин үйүмдү сактайт деп күтүү, бул чындыгында наадандык болуп эсептелет. Демек, ошол баягы бир улут катары дагы, үммөт катары дагы баягы эмгек кылууга, бири-бирин карама-каршы койбоого үндөгөндүгүн мисалдары менен айттыңыз. Анан агай, эми Акифтин биз бир эле тарабын карап атабыз. Албетте Акиф бир үлкөн чоң ойчул, ошол эле мезгилде акын, диний түшүнүктүү бир мындай жол башчы десек да болот. Анан убактыбыз дагы аягына келип жетип атат. Негизгиси регламент экен. Анан ошол азыркы мусулман жаштарына Акиф эмне деген мындай кеңештерин айтат, ошо менен акыркы жыйынтыктоо сөздөрүңүздү айтсаңыз. Teşekkür ederim. Akif gerçekten dini ve milli şair. Dolayısıyla mesela misyonerlere bakıyor. Akif şimdiki gençliğe neyi tavsiye ediyor? İmanlı, ahlaklı, milli ve dini duyguları beraber, ikisini beraber götürün. Bir elinde Kur'an olacak, bir elinde örf, adet, saltı olacak. Bakın Ozan Yusuf Polatoğlu diyor ki, gençlik almayınca töreyi dini, yadlar boş kalplere koyuyor kini. Uykunun, gafletin, ihmalin sonu bir nesil içinden çürüyor yine diyor. Dolayısıyla Akif, Türk gençliğinin önce imanlı Kur'an'dan aldığı sağlıklı din algısı, sonra da kendi milli ruh ve örf adetine bağlı olmasını istiyor. Akif misyonerleri görüyor ya, İslam dünyasında misyonerler kendi dinlerini anlatıyor. Onlara şöyle sesleniyor. Misyonerler gece gündüz çalışırken acaba oturmuş vahiy ilahi mi bekler ulema diyor. Hristiyan misyonerler o kendi bozulmuş dinini anlatmak için gayret ediyorlar bu kadar. Bizim Müslümanlar niye yatar diyor. Yeniden bir vahiy mi gelecek? Bir şey daha ekleyeyim müsaadenizle. Kurtuluş için. Kurtuluş için gençlerin, Müslümanların ne yapması lazım? Onu da Akif Kur'an'ın ruhuna çok uygun bir şekilde diyor ki, kurtuluş için biliyorsunuz Asr suresinde 4 tane şey verilir. İnsanlar ziyandadır ancak şu 4 hariç. İman eden, salih amel işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden. O yüzden Akif de sahabe dönemini anlatıyor gençlere. Diyor ki sahabeler birbirleriyle toplandığında ayrılırken Asr suresini okurlarmış. Şöyle anlatıyor. Hani ashab-ı kiram ki ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurlardı. Bu neden? Çünkü meknun o surede asar-ı felah, başta imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, bu dördü birleşince hüsran yoktur sana artık diyor. Teşekkür ederim. Мехмет Акиф ошол миссионерлик аракеттерге ошол убактагы ошол миссионерлерди христиан өзгөчө христиан миссионерлерин абдан көп иштегенин көрүп жана буга абдан капа болот. Жана баягы миссионерлер өзүнүн динин
христиандыкка чакырыш үчүн уктабай күн түн дебей иштеп атышат. Эмне үчүн дейт мусулман коомчулугу, эмне үчүн мусулман аалымдары уктап жатышат же жаңыдан бир жаңы вахий келет деп күтүп атышабы деген сөздөрүн суроону койгон жана ырсаптарга түшүргөн. Жана дагы бир Мехмет Акиф Эрсой ошол багы улут катары сакталып калуунун жана бул дүйнөдө ийгиликке жетүүнүн бир формуласын берген. Мындайча айтканда, бир жагыңда Куран болот, экинчи жагыңда болсо улуттук баалуулуктарың болот. Башкача айтканда, Куранды да билесиң, өзүңдүн улуттук иденттүүлүгүңдү дагы унутпайсың. Жана бир өтө маанилүү ырсаптарды да окуп кетти. Ал жакта дагы багы эгерде жаштар анын маанисинде эгерде жаштар өзүнүн динин жана улуттук баалуулугун албаса, салт санаасын билбесе, анда башка өлкөдөн келген чоочундар ал жаштардын жүрөгүнө эмнени душмандыкты салып коет. Жана карагылачы канчалаган биздин жаштарыбыз динин жана улуттук салт санаасын билбей ичинен чирип атышат деп атат да. Мындайча айтканда, адам багы ичинен руху дагы чирип кетет деген бир маанини берип атат да. Ошондуктан багы улут катары сакталып калуунун бир формуласы ошол динди жана улуттук баалуулуктарды билүү деп атат. Анан эң акыркысы ошол багы асхаби кирам пайгамбарыбыздын сахабалары ошол бири-бирин менен бир чогулуштан кетип баратып, ошол Асыр сүрөсүн окушчу экен. Асыр сүрөсүндө ошо ким кутулат, ким мындайча айтканда ийгиликке жетишет дегенде төрт адам, бул мындайча айтканда төрт өзгөчөлүккө ээ адамдар кутулат деген бир маанидеги аят, тиги сүрө, кыска сүрө, Асыр сүрөсү билебиз, маанилеринде ошондо ырсапка салат экен. Ошол бул ким кутулууга жетишет? Булар биринчиси төрт өзгөчөлүктен негизи болушу керек адамда. Биринчиси иман, экинчиси жакшы амалдар, үчүнчүсү бул бири-бирине акыйкатты түшүндүргөндөр, жеткиргендер, төртүнчүлөр болсо бири-бирин сабырга үндөгөндөр, сабырдуулукка үндөгөндөр деп атат. Ушул төрт өзгөчөлүккө ээ болсоң, сен кутуласың. Мындайча айтканда, сен жашоодо бактылуулукка жетишесиң деген бир маанидеги ырсаптар менен бөлүшүп кетти. Агай, бүгүн дагы биз кыргыз элине бир маанилүү бир вазыйфаны аткарып отурабыз. Ошол биздин деги эле түрк дүйнөсүндө эмес, ислам дүйнөсүндө дагы маанилүү орду бар. Көп кырдуу аалым, илимпоз, ойчул, көп кырдуу бир личность катары ошол Мехмет Акиф Эрсойдун көз караштарын, диний көз караштарын, анан азыркы күндөгү биздин мусулман жаштарына болгон кепкенлештерин, акыл насааттарын жеткирип отурабыз. Өтө маанилүү жеткирдиңиз, ошондуктан сөз жок. Мен дагы мунун үстүнө сөз сүйлөбөй эле коеюн. Силерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан баягы айттыңыз го, бул өзгөчө ошол Мехмет Акиф Эрсойдун дагы азыркы учурдагы маанилүү бир тарабыңа Куранды, бир тарабыңа өзүңдүн улуттук баалуулуктарыңды алуу дегени дагы өтө маанилүү. Себеби биз өзүңүз да айтып өткөндөй, биздин ушундай улут болгонубуз дагы Алла Тааланын бар экендигинин, Алла Тааланын жараткан экендигинин да бир далилдери да. Демек, сен өздүгүңдү дагы танбай, ошол мезгилде үммөттүк диниңди дагы танбай алдыга жылыш, бул өтө маанилүү, азыркы учурда да актуалдуу деп ойлойм. Силерге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, илимий иштериңизге, үй бүлөлүңүздөргө дагы албан ийгиликтерди кылайм. Бар болуңуздар. Ben de bütün izleyicilerimize huzurlu bir ömür, sağlıklı bir din yaşantısı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен дин жана жашоо бериси соңуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.